Kei te hia te tāhuhu rangapū o te whānau o Waipareira ki te whakatū kura tū tohinga ki te uru o Tāmaki Makaurau. Hei tāna kārenga kura o te wā nei i te hāpai ake i ngā tamariki kia angi tū rātau i roto i te ao mātauranga. Engari ki te whakatū kura tū tohinga, ka mauru tērā āhuatanga. Tonga āwhina i ngā whānau i te uru o Tāmaki Makaurau. Enari ko tahi tōna aronga i tēnei wā. The children of West Auckland have a right to the best education the country's got. Ko tā te tumu whakarae ko nā kura tū tohinga nā kura mō āpōpō. Nō reira koinei tā te whānau o Waipareira e hia tiana i tō rātau hapori. Now we want all their systems, all their learning plans, all their disciplines brought out, and then we will support the families and the children going onto that campus. Ko tōna tino a wanawana kaore nā Māori e whai hua ana i nā kura auraki, e ai ki nā tataurana kei raro nā Māori e putu ana i roto i nā kura auraki. Hei tā tawi here, ko te whakautu ki tēnei, ko te whakahaere i tō rātau a ke kura. And instead of blaming our families for being poor and being beneficiaries, we're going to have to start to say, no, we're not happy with your schools. Okay? And mainstream education has to get the message. And so, they don't get it until we run a competitive model. No te tīmatana o tēnei marama ka whakae te kāwanatana kia whakatūhia kia rua nā kura tū tohinga ki te tona o Tāmaki Makaurau me o tautahi. Enari kei te whakahē te minita ki tā tamihere tono. Because our agreement is for 2 charter schools, and those are the 2 places that have been agreed in that agreement, and we need to get to work on define what those are going to look like and when those are going to occur before we move beyond what this commitment is. I tēnei wā kei te kōrero tahi a ia me nā kura o Remuera, ko tāna hia tia ana kia rite tōna kura tū tohina hou ki nā kura o Reira. Rāpare tāwhai te karere.